Oh, please, me grow for me for my child. What you go come here and say me for my child. I don't know my idea. I'm meant to monka. My ubukra na my show mo bufu. Mama wants to send a number. Somebody, you can say scanner said that it's then like I hold it multimedia me for my child. And now me for child found there be slow. Don't would trouble me for my child. Me for my child. So won't payment quite There is nothing covered that shall not be revealed. And therefore, the killers of the Takoradi girls, before God, you have not hid. There is no hiding place for you. You have not hidden at all. Abusi yema obibia kwa ba misro ope feed news papa na ope update nko ade a eyitro me subscribe button no so na wa like ubetimi a share anado comment nso begu ase na enyina de ho ye ho nkomo misramo Ghana fo ade hye mienu ye maame mo mpanifo ya ebeto dwa wo social media so se nipa bonfo bi mu free Nigeria abe kidnap omo e wo hanom no abusuafo video no trendy ye pa ya na enya sinkuma onim se videos na aka no de me de 200 mo enye ye esanse sabre no na kidnappers no aboye mame mo adeja ya kire so mo adeja eda so ntimire to anomo a enya de se ebeboa na de course de ebre bia se mamefo no hyase no mo pache osika pudu a Nigeria fo ne se mo gye nyina no ya de edi eho enkomo ewo ha na busunya kudos to the Ghana Police Service ya yere COP Christian tete yo no eda no enkra e buy Ghana ni TV betimi a confirm edi amamo ene se ye mame no mienu a ebeto bia se Nigeria fo bi kape boninti oma be fire mamenum domum e de oma ko Nigeria no ya omo hwehunu omo da bia no mo de se kan gino mo so ni ade se omo mfrefie ni emfasika emra enti se omo beku omo no abusuafo Ghana Police Service for etimi abomoden a ye omo wuro mo akọ Nigeria akọje mame mu asabra me no kase no ye de omo eba be pie mo enso e wo Ghana ha abusuya Ghana Police Service for e de krata ba bonten ye omo dia betu dwa se mamefo mienu ehu so mo nam social media so trend no se omo timine Ghana Police Service na afi Nigerian Police Service na ka bom na afi ba Ghana ha no mo a National Signals Bureau omo so adwumako bi omo so suma se nhwemu na efa internet so nko ade a omo hu adwuma no abusua sa adwumako ahodo miensan na aka bom a omo timi akọ sa Ghana fo ade hye mienu na release a police for de ba no kiremu a na omo saka enipa baako enwotwe ya chese dodo na omo ye Nigeria fo a wonom na ehye sa kidnapping ase ya maame no mienu na nke bia eda omo hye nka ya mfasika no anko ana police fo amomo ho anye ha anke bi ye be ya nte asempa enso emfa emfrimu enti abusunya ese police fo dia to bia se maame fo ni din afi kidnappers na ya kire omo ni din ni ade details ahodo aka bia no Ghana Police Service ye nyanto boase ye no nso entwen ope na ebrepam no ombeba na ekwa amofa so kwachi Nigeria for na se kidnappers no baabia no omo hinta na baabia no omo atete na afi nsem bi efa ho omo kan wo bie omo bo anan eto aso na afi obi onim sa asem ho bibia no Ghana Police Service ebrepam no ombeba abonten na omo de ho nsem nyina e de ababeto yanimo omo de ato dwa se sa mamefo miuni ena mayaka de kidnappers ndi yo munti no yada na omo de ama a doctor fo is a doctor fo hwe na wagina omo so ntenti si betime nyoma pomodi ho nsem de asi wo na ekobase efra asem no court de mo ne mamra no aye adwuma wono matimi anya hoden no maba na omo so aba bedi nkoma busua mesro so be mi subscribe button no so na wabeka family no so eho na abusua asem obi ebisa ene say video no di ka beto social media so no ohwese ne na niamasi kro no video no maame no ne no fugusu ni ade na okasa kra na asesire kakra na machire ni ade ni ntino na amanfo mfa ne serious na amanfo hu ne se ebia aye planting essence ye hu bi pen emre bi Ghana ha ene beto bia so call Western Region Takoradi mpatemu amaame bi ya ebeto bia se na wonyem afi wonyem afi yehu ya ne se be nansa yehu no ofie afi ko hu no a ne ba na ohye ne yem no yayi amebe ya asem kase de ja ne ade enkonko wi ase no se maame na onyem bia ono na de ntuma go hye ne fumo de dada ne kunu ne ade a chese asem no ebe de ja Ghana ha enti we beto dwasa no na amanfo bi hu ne se ebia eye planting ena maamefo mienu
omone Nigeria fo na kwahye ho ene bi ompese omo demand sika kase na abusuafo tua na bi omo afachire na omo akwache no ntie nam so ma amanfo anhye da amfa the seriousness that it needed no omo amfa ama no na so se na ofre no ne animasi ko no na ese fata se Ghana Police Service ya omai Ghana bambo ho nsem hye omonsa no omonso ewura mu etu anamo ya mpaniam pa omone Nigerian Police Service ekabo mu a omotimi ewura mu akwakokyere saa enipa nwotwe ena na omoye saa de we ya maamefo minu so kan woni padu ena se prosifo ensa aka wonom na the still and answer the question still remains say saa kidnapping ade ye course we eye original eye kidnapping ampampa anase eye planting bi ena maamefo no ene saa Nigeria fo yi omoyeye abusua sene Ghana Police Service for dia batu dwa se yenya ntoboase no mu nso ntwen ope na brepamu no omankasa be babontina de wumbia no omode ho nsem e de abatu dwa no yenso yenya ntoboase atwen wo mo yempre empentem ennom fufu no ho kwan esanse akoye ohuhu se eyade ana abusua anase maame no abusua ofri mu no na amanfo bibre ka se maame de bia na eye planting na oye se opeso ogisika pudo ransom e de fra abusuafo ho na omofa akiri no mukodi se ye planting no se eye original kidnapping case o Ghana Police Service led by COP Christian Totoyohu no one ne mrantie no asem na bepi omo nsem ne de abusua enya de amegidi ese bia bibia enso ebefa nchen na abusua yenhia de kakra aden obebusa se kidnapping no aden na Nigeria for ba Africa hanom a Nigeria for pa na din hini ewo kidnapping mu yi abusua mbeka ya we de yankase ehuna no Ghana heye 2021 somewhere February mu ho ene beto odwa se ye mayo baako enan yenhu omudin abusua menka abusuafo yaw bi abusuafo bi hwe anamuti ya Ghanacelebrities enka mo yaw adesua kekeni esua enso ede afri mu omudin eye Ruth Abaka no 19 years Priscilla Blessing Bentum no 21 years Ruth Love Kwesi na 18 years ena Priscilla Cranche no so 15 years ebeto odwa 2021 se sa mayo baako nan ya obia afri abusua ofri mu no emayo na yira eprekope ya na yehu omo in a space of bare 1 month 2 months no na ma ni nyina yira abusuafo ne tigu montin so koye police case Takoradi police command iwurawura mu ani ade akini ya na yehu no omo abusua chire ne beto odwa ya sabra no pani ono ena na sia de anyoko no da no COP maame ya adodankwa one bambofo kabo mu a ebeto odwa se ohye abusuafo bo se abusuafo nyantoboase na onim anaso prosifo ni baabi ankwada ne hye nche ya de nkwada ne beba be se April mu ho ne beto odwa se aprosifo nsa kan owura bi o Nigeria ni din e de Samuel Udetuk Wills ya ono free Nigeria abebo ne sisi Ghana ha obobra se wono na okidnapo nkwada yi abusua prosifo de ne echina remand ye court ni ade sa owura nkyere baabi ankwada yi wa na ayeden enwi akire kura na abusuafo na ebeto odwa August 2nd police for the beto odwa se omakohu septic tank anase baabi flush toilet koguo no se nankase baako miensa anase nipa awu awapro omonkase ehye sa toilet ni monti omoyi e de ababonten a ohwemu a na eye nkwada age ti se yenua no mayo mabondi omo age limit na so omo age mate sa class no sa na netie afei anche ene be san beto odwa se aprosifo asako hu obi a wawu odompe ne nankase ewo uncompleted building bia baabi a sa Samuel Udetuk Wilsi na otie enti baabi omudika ko hu nipa miensa emu ewo toilet mu no na eye baabi a Samuel Udetuk Wilsi na wotie na ese ono agye atum se eye san kwada no a ya je se beto odwa se ese de asia na asie September 16 ena sabra no prosipani a na otie adwa so se IGP yewura COP opombo no ebe confirm kire Ghana fo ne abusuafo nyina se saa enankasa na se nompe baako nan a yekohu ye ewo septic tank na afi uncompleted building mo no eye saa nkwada baako no omomu abusua besi ne abusuafo pese saa nompe no monsa beka no motimi akokora wo made hye no ya je se nso akoye digya ye no so ewo ho na abusuafo asem no a asie ewo saa Nigeria ho no eye ade a enwanwa yie pa enso ewo ho
na said the makana say Ghananese TV besua ade kakra obeprapa Africa ha de opo mane kidnap nipa wo mpa busuafo Nigeria man no ya free May 2023 edibesi April 2024 statistics are Ghananese TV and Saka in a space of 1 year May 2023 ekosi April 2024 kidnapping cases e course so ewo Nigeria nko ano eye 2,235,954 2,235,954 people near kidnap womo ewo Nigeria ho we every National Bureau of Statistics ye wo Nigeria and omode sa stats e de abetu Ghana hanom a anka Ghana Statistical Service omone bu nkonta afi kwa wie bia no bu nkonta de aba entu bu nkonta no the year 2023 May edi besi 2024 April nipa e kidnap wo nko ano eye 2,235,954 abusuya mebeto ebo asema breaking baako edi amamo out of sa 2,335,954 people e kidnap wo no say na statistics no etie okwa Nigeria enkurase ni nkronkuma no titiro ene omomantama hodo a ewo omanity fem northern regions no eho pa na kidnap ni padodo na ho mo kidnap ni pa 1,668,104 1,668,104 ena oba urban cities na se nkura kese ni mu a Lagos ni Abuja ni nkura hodo ni mu a ewon so nipa omo kidnap omo no eye 567,850 567,850 ena omo so kidnap omo nkuro akese ni mu na okani nyina bomu a sika omo demande yesanse kidnapping koso a omo demande ransom sika kese pa okan sika omo demande nyina ebomu a free May 2023 edikosi April 2024 no eye 2.2 trillion naira 2.2 trillion naira and naturally say kidnappers egi edi free busuafo na afa ban ho no mo a ama asemna be kese yi pa ukọ Nigeria memo a 2022 ebra na mampani Buhari eda eye mampani no ohyemra ana ohyebo okachire obi a se free ne koye kidnapo na se nkrofo no demandiska bia mentua esanse omo kidnapo bi no mo demandiska enam se busuafo no bua no osuro se ebeku ne yire ebeku ne ba ebeku ne nuanti no no makotua sika no enu sika tua na ma ababa ye kidnappers ne de eni tira bi onum se o kidnapo bi ebetua sika de amano de a eni de be ko de bi obekọ no kidnape we ena mampani Buhari eye se de bi ye kidnapo bi a mo bi antua sika beka kire prosifo na prosifo entu ho na mo nenso obi akidnap ne de hye osuro ehu aye bo no se yebeku ne ba no yebeku se ya na nipa na fa akire na kwa kotua sika no enso e de ama wo no mabusu akọ Nigeria memo a omo abakọ mu no kidnap akoso nipa do so yipa no eye afempimienu ene aduonu enan 2014 ya je se wa woni mkrofo ebuko aramfo wo mo kabo mu ankwada baako bese ahasa ene akire over 300 school children ya omo chibok omukwa kire wono mu a odo ko hye ewura mu kakra bi retimi pie ba bo nti omukro mpie ba no obi obeba bia no kitane ba ana wonyim omo na bukora amfo do mo ye niam a kire se na enya senkuma akra busua adan na Nigeria memu kidnapping cases na ekoso wo sa na ehya ase enya no ehya ase somewhere 1950s ya sabre no okọ Nigeria memu ho no mu a regions omutu petrol ewo mu no eho na sade ne hyase ye panti abrofo no ene omo sika ne ba betu a na ya kidnapo ana ya kidnapo ba sabre na omo de je fango omo de je aduane omo de je motorbike ne ade ene petrol na enei ene omo anyini wo mu a ene de omo fa anyi saa ne ma ne biem ene otisi ya kidnapo bi a onfa petrol nye hwe onfa aduane nye hwe onfa motorbike nye hwe eye sika ene ohia ya omu demandis ka kese pa edi fra busua no ene aban ho no mo a na empanifo nso afa akire no makotua sede ye be ya odi hye na ya kidnap no ye betumi agyan no enso ewo ho onim se Ghana ha Nigeria fo bebre ewa ha ye omobo omobra obi amusomo hwe obi amusomo krata obi amusomo hwe na sade we ya akosui oyi Takoradi di na esi 2021 no efri ho no mo a we nso asaba be soso abusua anamo be na Ghana Police Service so ebetuo anamo be na Ghana ban ebetuo se sa kidnapping cases na ekoso Nigeria no yentena oman mu na sa ne ma no so bi emefore sanse ebasa no a
na ekoso bebre wa hanom na ekoso na yanka hwe a na afi enye Nigeria fo ne be kidnap bi na afi yankasa Ghana fo ni bi ya bi omuni adwumaye no na omo mo ho ahyem na omo so ayesade ni bi a wanhwe be wiase no na edi asenkese pa na ede ebre oman Ghana abusua Ghananews TV sunie mesraw mia subscribe button no so na wa like na wa share wa beka family ni ho bidi bibia to mu a na oso anya update enso ede afri mo said ya maka no eye question amanfo bisa. Is it real kidnapping anase eye planting ena maamienu no omre sankrofo no eye ebre ene nkrabia ena ebekire Ghana Police Service we trust you COP Christian Tetoyo hu no ono omrante ne agimudi nokura bi ombia no momfamra bonten na yensu nya bi enka emfankire ahwefo ene atifo busua makra mo de besi akire bi ebesa aba na ye de ho nsem enso ede abremo.